O le tasiva walufa, na whaavai ai e le ita apipi le Universite a wao Samoa i na o le 5 tala. Nei, ua avea o se Universite mautu mai longa. Ma wasili atu le afe tama whanau a Samoa e whahu mai ai i tausanga taitasi. Wa le to e whamoe tasi ai Samoa i le to e titi o skolsipi e o atu i atu nuk mamau. Ai uanga wa ai le to o tele iawa no skolsipi i le tātou lava Universite. Ua fausia se faletele le nei e te wai mea sina le atu nuk. Mai o atu le fase furu tolu fale a onga fausa fausia ina le 5 tausanga e le malo. Whape ai le sosoni mai ana paanga mai fafo. Tusa ma le fase furu 5 afe whanau a onga i tūlanga lua ma onga maua lunga. E a o onga fua i tausanga taitasi, talu mai le lua afe se futasi i lalo o porkalame wha a wau le malo. E tele ngā luenga wha le lei wa whaia le whale mai fau i mototua matua sivi. Ai maise ai le fausia o nisi o whale mai fau i tu malo i no i tua. O le lua afe maleiva. Na sui ai e le malo le tu au wala e whewa i eita avali. O se tasi o matatia na whaatuinga le JPP. O tele ta avali le awala. Awa o tau ngofia ma whai ngofia na maua ta avali a inga. O toe whaale lei ma whaatele le awala le nei anga i malaiva lele. Ma toe fausia nisi o awala lau papa ai mese i awala nei mali o lio ma vaisingano. Wa avea ma vainga mata ngofie i le taulanga i pia. Wa so o awala tai upolu masavai ma ile nei lava paya inga. O tofu umai tu malo e 5 se furu ma awala ngalu e fou. Ma awala wha opopo o toe fausia. E silia le 2 miliona tala le tupe le malo sa wha alu inai. Ua wha opopo ina pea le numero no ua vilio la tu sua vai, ma ua inu le vai mama. Ua so o Samoa i le tisi ma uanga i atu nei ina avea Samoa se atu nu e ola se lau pasene i le tisi mama i le tausanga e lua afe 2.5. Wa le aise ava noa le wafu ia pia, ona o le tele o vaa e a fealo o tātaulanga. Ua wha popoina vaa e fewa i le vaa o polu masavai, ina ua taunu mai le vaa fau o le Samoa Express lua. Ua si itia le tūlanga o fsota inga, ma ua matua taunga o fie. Ona o le mai ai o le fausia o le wai o le tui Samoa, ma le isi wai o le manatua. Ua so o fo ile atunu ule atina e fau o le Digital TV, ma ua ola le maro lo le tu AP ua o atu isi atunu o le Pasifika ma le lalolangi. Ile nei lava no fo inga, ua mai a fausia ai le malai va le fau fa avao malo i faleolo fa tasi ai maala savali. Ua anga i fo ina mai al malai va le fau i ti avea. Ua tūlanga ese Samoa li tali malo ai fonutanga te tele, ai mai se ai ta alonga fa avao malo. Ona o le lei saunia o malai ma fale ta alo. O le ala fo ilea na mawhai ai ona tapena i staimi pupuu, ma tali malo ai ta alonga le Pasifika o le lua afes furuiva. O mai a fausia le fale pui pui fo i tanu malala, fa apea ma le fale pui pui e vai a ata. O mai a fo i ona fausia le fale tele nga osi ai o loa, mo le whatau watu i fafo, o le official suenga wha scientisi o Samoa, le SROS. O silia nei le 15 afe le a whai o Samoa ua awa i atu ma whainga luenga wha vaitaini atu numa mau, pei o New Zealand ma Ausitalia. Ua manuia ma mautu ai a inga. O le vaai ma mau a le HRPP, ina ia whaatu mauina whainga wha avai le lei a wā se malo mautu, to o file mu, ma so longa le leia nā tina e a wā le manuia o tangata lau tele. Sa moai, ua uma o na whaia nei mau ngā luenga, ai oi mātou lava o ni au ona le au ngā, a o le vi inga,
ia tu mau pea i le atua e o i le whaavavau. E tautala ngā luenga